karon mga kabisaya ang among buhat Guess the Song Challenge Part 2. So ang magdula ani kay si Wenny ug si Ameng. So ato nang sugdan. Okay, first song. La. Dili ni siya ingon nakaraan kaayo. Tagalog, 3 words. Hawak kamay? No. Wala? 3 words. Hello. Singer. Kung ano siya, kuan naman gud ni murag playlist ra ba? Wala siya yung singer nga. Kuan. Mga sabay ka kantaan ni? Top Zuzara? Pass? Yes, correct! Maka-answer dyan mo ni Dayon. Kumpas! Sa'yo na kayo guys, ka Julia o ka Joshua? Malaya! No! Malaya ka na! Na sila yung music video. Malaya! Yes! Correct! Okay, next song. Ay, na. Ay, na. Hala, bright na, uy! Correct! Michael learns to rap. Here I am to worship. Kabalo ko. Still. Hello! Kamalo lagi kayo si Ameng! Na. 80s to 90s. Kabalo ka? Wala ka malo eh. English, English. 1, 2, 3, 4 words. Every breath you take. Yeah! Correct! Woo! Congratulations! 1 point! Dira. Westlife. Just a smile and the rain is gone. Pagkuros, anay good naman gini. Hardly Ang title. Tsaka imong tono pero ang words. reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe that. Pass? Pass po mo! Calling me, reaching for my heart. Dili. Pass? I lay my love on you. Tsakto! Yay! Tsakto! Yay! 2 points. I give my love. I lay. I lay Yeah, kaya I give my Ganun. life man. Yeah. Okay, go. Wala, nauna siya skuan. Ano? Love somebody. Kanina lang. Kabalo mo? Atong tuod, sir. Oh? Maybe this time. Wait, sabi. Hey, itong Carpenters. nakita. Ah, makita din? Alam. Carpenters. Ako ang i-forward. Ah! Yay! Ako ang i-fast forward kay ang intro ato kay mo. Bon Jovi. It's my life. Wow! Yes, correct! And the Yay! And the winner is Ameng!
Part 2.